pinning higher secondary exam ke tok mate class 12 exam ke tok abang phia tum han birta kimi alam the bang lason hello pini result la bang ke paklang ponik po laso video lo nali tum han ke than ponji la bang ke koson si result ka chilang nang jima la pen ko ana por si result ka piklang ponjima la pen ko so website pen si result kilang nang jima la so puthak nali tum fan la so video lo nan than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe kilang to subscribe igon la pen video nali tum share ponikon nade non pathiek ben koson si result ka chilang nang ji la pen ko ana por si result ki pi ponjima la so puthak le lang polonang la pen che than polonang tane non pathiek pen che than polonang Assam class 12 mate HS result pini Klangjima Klangple malaso aputhak le lapen ki cheng sinali tum dak pen kachini nang ji labang ke name of exam nali tum labang ta kachini nang ji kenang solo name of examination labang ke Assam higher secondary final examination 2025 lapen name of council labang ke Assam State School Education Board mate ASSEB dak division 2 lapen class mate standard labang ke class 12 board lo lapen stream labang ke arts commerce science lapen vocational lason athak labang so it says exam at class 12 exam ki pipon labang ki kidam tang lason inkan 13 February pen 17 March 2025 ansi last exam bang ki to poniklo lapen type of exam labang ki written examination lapen pinning ki to dun student apply labang ki 3,02,420 student an to poniklo lapen result ki klang ya det labang ke pinia det lo 30 April 2025 9 am non 9 am apor si klang ponik po guntai sibet lo nali tum kuson se result ka chilang nang mala support has tameni li upload thupo lapen nali tum dak theklong si result status non amat ki dak not declare pusi to ponlo stame result det ba fix poni gelo nali tum theklong si 30 April 2025 9 am apor si pi ponik po lapen official website nali tum dak dami ko https ahsec.nic.in labang so website on download te details salam nali tum das tame thek pono ekpo result ka chilangi afana li tum kedam tang SSLC result kilang atenglo nali tum website dam na pola so website along nili website bang labang so video description along tame link bang pi ponik pola so website on dami kon website do kadu ka wepen Potrok ane so se website labang ke ase azara website long le dam stamina le tum la result website le choklo nali tum dak dam lo pulo tangte ada nali tum roll la pen number registration number la ber nang po la ber det pen api nali tum ada result long ber lo pulo ada nali tum marksheet mat nali tum result labang ke thek pon long ikpo la pen dak result ki pi pon je det labang ke pinia det lo 30 April 2025 la pen non result kiklangi pula bang so notifications tame nili nali toman api klang ponik pola pen result kechilang nang ya links tame nali tom phan last video long nanang than pachini ponik po screen along nali tom thek polong ji Assam State School Education Board mate division dak Easternville AHSEC nali tom da details pan thek polong po this is hereby notified to information to of all candidates who appear the higher secondary final examination 2025 conducted by Assam State School Education Board Division 2 during the month of February lapen March cheklo se exam ang pado ponlo lapen on their result will be declared through the result gazette in PDF format and roll numbers of the candidates who are declared pass will be the provide herein lapen all concerned are hereby informed that the utmost care has been taken to ensure accurate in the result published hereby nali tum da thek ponong pon lapen result ade dax tame tok poniklo nali tum la thek ponong ji dax tame koson se result ka chilang nang mala so process dax tame piklang poniklo lapen result la bang kenon 9 am lo te pi ponik po lapen adet laban nali tum da theklong ji 30 April 2025 lapen nali tum ada website on damig lo pule ke chengsi nali tum roll lapen number lapen registration number nali tum ber lo pulo tang te dar nali tum details result bang chelang long ekpo mate thek pon long ekpo lapen HS result kila ye first time dak pen an website ki pi pondo nali tum dak screen along thek pon thulong ji the name of website through which the marksheet can be download here nali tum dak pen marksheet tame download email lapen result bang chelang pon email lo
lapen kicheng sia website na litum lang ponigon dak technology lapen ahsec.assam.gov.in la so website long tamil lang ponik me lapen assamresult.in lapen assamjobalerts.com lapen indianresults.com lapen school9.com result siksa lapen ason tatak sidak iresult.in lapen iresult.net lapen videovision.com lason tak dak jagranjos.com lapen ndtv.com indianexpress.com lah website on download pulte nalitum result mate nalitum la marksheet bangke download long ekpo lapen tutorial non da kipi pondot kaduka wepen dak 12 andak website kipi pondo lah website long penalitum download pulo tangte nalitum dak roll number roll lapen number registration number nalitum berpen nalitum result la bangke lang ponik melo lase video nalitum share unan share ikon karbeng long ras tame pelang iknang lapen pachini iknang lapen kumamasi labangso video kilang pen la HS exam ki tok don ma nalitum laso comment box along tok pen pachini ikta lapen konat pen si video kilang ma lapen nalitum than pachini ikta lasipini information nalitum han nang kiwan pi labang kila ancholo lapen nili hala short video lo upload ponik po result la non 9 am jong sing pulo pulo ko son si result ka chilang nang jima nili nalitum pan na piklang ponik po lasipini ya video lomba nili lan si kang ton ponik po las dumi thak me kadu kabe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana pans tami nilin pen kardom